Yes, nonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri ubu turi mu masaha yo ku gicamunsi, turi ku gicamunsi cyo ku itariki nyamuneka zigera kuri zirindwi z'ukwa mbere, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu birito. Birumvikana ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diporomasi, tugiye kuba tubapudetinga, tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira mu bice by'umujyi by'umwihariko wa Minembwe, turaza kugaruka Mikenke ndetse na za Mikarati, tubabwire yuko ubu tuvugana akanya gato gashize rwari rwambikanye hagati y'igisirikare cya makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tuyikomosaho yumvira bimeze bite, turaza kubabwira amakuru ahaturuka, ariko kandi nyamuneka turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye muri teritwari ya Masisi. Hari ibice bamaze kuba rwambikanamo, turaza kubikomosaho. Gusa mbere yo kugira ngo dukomoze no kuri andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda atugeraho, nyemera tubanze dusuhuze cyangwa se duhe ikaze bamwe mu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari muri Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi yagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi banadukurikira bibereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero reka duhite twinjira by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi, twamaze kubaha ikaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Munyemerere duhite twinjira tubabwire yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwe mu begereye Tshisekedi yahakangishije kwifatanya n'inyeshyamba, muraza kumenya amazina ye ninde bimeze bite, turaza kubikomosaho. Turaza kubabwira yuko kandi Butembo witwa General Kakule Kaputo yiciwe mu mirwano ndetse n'undi mutwe wa Wazalendo, turaza kubikomosaho. Muraza kumenya se abo ni bandi bamuhitanye, umutwe ni uwuhe. Turaza kubabwira yuko abanyekongo barenga 100 bamaze gupfira mu Burundi nyuma y'uko inza iri kuvuza ubuhuha, bibaye mu byumweru 2 gusa. Turaza kubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi abasirikare 40 b'u Burundi bishwe na AFC M23 mu kwezi kwa 11. Turaza kubikomosaho. Turaza kubabwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibishimiye ihamagazwa ry'umusirikare wagaragaje ko abayobozi bari inyuma y'umutwe wa Mabondo. Nyamuneka turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Ibyo byose rero byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'andi makuru menshi agiye atandukanye tugiye kuba tugarukaho, tuva imuzi n'umuzingo, tugiye kuba updatinga mu gihe cy'iminota mike cyane. Sindi butinde rero nyamuneka, ariko kandi nanone ku rundi ruhande njyewe ubu tuvugana munyemerere mpite rinjira mu bice by'umujyi wa Uvira, mu gace by'umwihariko ka Songo ndetse n'ahitwa za Katongo, ariko tubanze za Katongo. Ngo rero imirwano ikomeye cyane guhera mu saa 9 yongeye guca ibintu mu buryo navuga ko budasanzwe. Cyitwa igisirikare cya M23 nyamuneka cyongeye kugira gutya kigukoreye icyitwa isuku muri defense zari zirimo, ariko ibi byakozwe nyuma y'uko rwose nyamuneka bari bagerageje kwatakwa n'igisirikare cya M23, ariko nyine bikaza kurangira ibintu bigoranye mu buryo bukomeye cyane. Habaho rwose gukozanyaho igihe kingana nk'isaha yose, ariko biza kurangira n'ubundi M23 uru rugamba irutsinze, dore yuko ari urugamba rwose yamaze no gutsinda, ariko kandi igafatiramo abazalendo batari bakeya. By'umwihariko yafatiyemo abazalendo rero batari bakeya nyamuneka, yafatiyemo abazalendo bagera kuri 6, ifata imbunda zo mu bwoko bwa AK47, ifata izitwa za machine gun, ifata izitwa za PKM. yari imwe muri operasiyo by'umwihariko navuga ko yari ikaze ku rwego rwo hejuru, kugeza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo abenshi babashije kwiruka bagakizwa n'amaguru, bakongera bakambara nyamuneka gisivile. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu bigaragaza ko urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abitangaza. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivuga
Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko hano za Songo naho hongeye kumvikana amasasu atari makeya, amasasu navuga yuko nyamuneka yongeye gutera abaturage ubwoba ndetse agatuma abatari bake bava mu byabo mu buryo navuga ko budasanzwe. Aha rero by'umwihariko ni bimwe mu bice nabyo navuga yuko umutekano wabyo ukomeje kugenda ugererwa ku mashyi nyamuneka, ukomeje kugenda uzamba by'umwihariko ku rwego ruri hejuru, aho ubu tuvugana mu bice rwose bigiye bitandukanye bya hano Minembwe naho ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi, ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi, by'umwihariko ivumbi rwose ryatumutse ku buryo navuga ko buremereye cyane. Amakuru mfite by'umwihariko akomeje kugenda aturuka muri ibi bice nuko kugeza magingo aya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyagize gutya kikongera guha gasopo ikomeye cyane M23, ariko hagahita habaho imirwano ikomeye cyane hano za Mikenke, imirwano yasize n'ubundi buri umwe wese agumye mu birindiro bye, buri umwe wese yagumye mu birindiro bye nyamuneka, nta n'umwe wigeze ukura undi mu byimbo nk'uko amakuru nakomeje kugenda nyakurikirana ngeraho. Perezida Evariste Ndayishimiye rero w'u Burundi yagaragaje impungenge zikomeye ku myitwarire ya bamwe mu bayobozi n'abakozi bakorera mu nzego zimwegereye, abashinzwe gukorera abami babiri nk'uko kutagira umurongo umwe mu miyoborere y'igihugu. Ibi yabigarutseho rero mu mvugo ikakaye yuzuyemo imigani n'imigenurano, agaragaza ko bene iyo myitwarire ishobora kuzagira iherezo ribi. Aya magambo rero aje yiyongera ku makuru amaze iminsi avuga ko umwuka mubi utifashe neza mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, by'umwihariko ku bijyanye n'amahitamo y'umukandida uzahagararira igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amakuru atandukanye rero agaragaza ko abayobozi bakuru b'iri shyaka batagishyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakongera guhatanira uyu mwanya. Bavuga rero muri izi mpaka harimo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, perezida wa Sena Gervase Ndirakobuca ndetse na Geraze Daniela Ndabirebe, perezida w'inteko ishinga amategeko. Abo bose rero binavuga ko badafite icyizere kimwe n'icya Perezida Ndayishimiye ku hazaza n'ubuyobozi bw'igihugu. Ku rundi ruhande kandi hari n'itsinda ry'abanyekongo bakuru baba CNDD-FDD ryafashe icyemezo cyo gukomeza gushyigikira Perezida Evariste Ndayishimiye, rishyiraho ihuriro ryiswe Bene Semurarwa rigamije kugarura ngo ibitekerezo ku hazaza h'ubutegetsi no gukomeza kumushyigikira mu bikorwa bya politike. Abasesenguzi mu bya politike rero bagaragaza ko kwegura kwa Reverien Ndikuriyo ku mwanya yari afite muri Sena mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2025 byari bigamije kumuha umwanya wo kongera gushyira imbaraga mu ishyaka rya CNDD-FDD no gutegura ahazaza mu bya politiki y'igihugu, cyane cyane biva mu ko yifuza kuzatangira kuyobora Uburundi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki 2 z'ukwa mbere 2026, Ndikuriyo yatanze amagambo agaragaje ko yiyumva umunyapolitiki ufite ijambo rikomeye mu gihugu. Yasubije bimwe mu bibazo byari byarabashijwe na Perezida Ndayishimiye, ariko mu buryo bwumvikana nk'ibirengeje ibisobanuro byari byatanzwe n'umukuru w'igihugu ubwe. Mu byo yabashijwe rero harimo igihe leta y'u Burundi izafungurira imipaka ya Katumba na Vugizo ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndikuriyo yasubije ko iyo mipaka izafungurwa icyarimwe n'umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda, bitandukanye n'ibisobanuro acira amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe
bw'Uburayi, iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu
umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamune kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko
MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF